Ole mim ku thla ni kwa inrin ni ania Manipur lama boruak thara zela silaya puak na sa le hemi chungchang hi kan puang le dona Russia lam thu thar kan puang tel bukanga Russia lam kan puang masaliang Ole Russia chuan Ukraine chu missile mangin ankap warsa umaya Nimin lama Konstantinivka shopping mall be na chungchang mi som paruk an thi na kan puang zawchia kan puang zawchawa missile ankap lut le puat mai Mase building achet na sat ang hu in thi an tam vak lova awan nei thlak hle Nimin lam khan Kriviri khopuya Russia missile in Ukraine police building akap le tabuai maya hei wang hian mi pakhat athi ti e thubuat cheilai hian an puang mi thi hi an pun bel ngei rin ani a mi engemozat an hliam bok ni in interior minister Ihor Klimenko chuan soi heti lai hian Ukraine Air Force chuan tunkar chunga Odessa bial beivoi nga na Iran siam sahi drone som ni zinga som paruk chuan kap thlani in official te chuan an soi heti lai hian Russia in Ukraine ram alak tak rambial palia Russia chuan in thlan abuat saidon Russia thu nei tu te chuan Donetsk Luhansk Kherson le Zaporizhia biala an thu nei na huam chunga tunkar top hian tual chung in thlan pui an buat saidon tian soi heti lai hian Cuba thu nei tu te chuan Ukraine in dona kai hnoya Russia sipayata na tang tur tlangwal te bum na manga thlem chua tum tu human trafficking ring ne na in zom mi som pasari an man tian soi Russia Air Defense te chuan Ukraine ram an lak taka in thlan buat sayan tumna polling station bula drone pani an kap thlani in an soi Russian Air Defense System te chuan Kherson biala polling station bay an tum ni in an soya Ukraine drone pani chu tunkar to pa vot thlak ti buai tumin an chetran ni in an soya Russia chuan heng drone te hian kap thlani in a puang Regional Election Commission Chairman Marina Zakharova chuan thuthar thedar tu te komna Voin Khan Sadovsky Municipal District drone pani chu polling station bula air defense system mangin ka thlak ani until tum chu hlen chuak ta se mi hring thina om lawang ti kan soi theilo ati Kherson Russia thlona manga be pui thlak na boralan om Kherson biala Russia thlona manga be pui thlak na civil mi pathum man boral midang pali an hliam bok ni in interior minister Ihor Klimenko chuan soi Telegram a Klimenko chuan heti hian aziaka mail ma te chuan Kherson bial an ron kapa order documents ka chuan Russian aerial bomb mangin civil mi pathum meichhia pahni le mi pakhat an boral tual chung mi pali an hliam bok ti in na soi investigative team te forensic expert sanchuak tu le volunteer te chuan he thil thlen na mun hian pan ngal Kriviria police building bayani awangin mi pakhat aboral nichena kan puan tak kha chipchiar zokin han puang le lokila Ukraine missile hian central Ukraine khopui Kriviria police building akapa police pakhat aborala mi engemozatin hliam an nei ni in interior minister Ihor Klimenko chuan asoi Klimenko chuan telegrama ronziakin building hi ti chiat ani thu asoya chan chuan hathok tu te chuan President Volodymyr Zelensky pian na khwa Kriviria atangin mi engemozat an hruai chuak ni in an soi Klimenko chuan Russia ina be wangin police pakhat thi te soya Regional Governor Serhiy Lysak chuan poi khoina thleng wang hian mi somli vel an hliam ni in a soibok Lysak chuan administrative building pathum achet thu asoya mi hring chen na residential building pasari achet thu asoi boka chung zinga chuan building sang takpo tel ni in asoi Ukraine chuan Russia be na drone som ni zinga som paruk an ka phlani in an soi Ukraine Air Force chuan tunkar chunga Odessa bial Russia in voinga abe na Russia in jan khat chunga Iran siam chahi drone som ni aron tir zinga som paruk chu Ukraine hian an ka phlani in an puang
South lam sipai command chuan Ukraine South lam sipai command chuan Odessa bial chunga drone som pali ka thlak ani thu le Mykolaiv bial chunga pahnih ka thlak ani thu a soya drone hi Russia le Crimea atanga ka chu ani thu a soi bok Russia hian July thla a Black Sea grain deal a chu san hnuwa Danube le Odessa longchol hmun Ukraine bu fai thon chuana building te infrastructure te chu thlona hmangin bei pui thlakin an bei fo ni in Ukraine chuan an soi Hele Zelensky le Israel Prime Minister in beta Israel Prime Minister anin beta Ukraine Zelensky le Israel Netanyahu te chuan Israel in Kiev athlop na chungchang an soi don Israel hian Ukraine hi diplomatic lama athlopa ma se indo tuar mekram Ukraine hi Russia beina laka chanlet na tur ral thuam mangin Israel hian ala puilo President Volodymyr Zelensky le Prime Minister Benjamin Netanyahu te chu anin bia a Ukraine le Russia ne na anin do na kara Ukraine pui thei dan tur Benjamin Netanyahu hian Zelensky a soi pui Ukraine presidential website in atar landanin Zelensky chuan Ukraine ram thu nei na le ram ri hum hal na tura Israel na thlop apui mo zia asoya Russia run beina dodal na konga Israel in Ukraine a thlop the na tur kong thei tur te an soi don Netanyahu office chuan hruai tu panhi te hian Israel in Ukraine apui to na chhun zom zel dan tur te Israel rama Ukraine ral tlan te po huam telin civilian hum himnana air defense system man ro then khat manga puina lama malak dan turte an soi dun te soi Israel hian Ukraine hi diplomatic lama athlopa heti lai hian thlasom pariat chung zet boina chuak to a hian ral thuam mangin Israel hian alapui lovani Israel hian Russia adongot theilova hi diplomacy mai baka security thila ani Syria rama heram pani hian sipayan da veve a Russia hian Damascus ne na inzom na thatak anaya wangin Syria Iran helpol te beina konga Jerusalem hian Moscow a thopui ama mohle a Russia hian Syria military hardware air defense engemaw zat anda a sipai chaktak anda boka Russia sipai omna biala hian Israel in an beithin helpol an oma Hei wang hian Russia riat thiam na mangin Israel hian heng helte hi indo thlona mangin an bei fowani baka aral thuam tha Israel hian Ukraine kuta ahlan chuan Iran scientist ne na thlen Israel hian a hlau hle hetiang zong ngai tu hian Israel hian Ukraine tan ral thuam a thon lo ni in an soi meeting a hian Netanyahu chuan Zelensky chungenin tun thlatop lama Hasidic Judaten kumtin an mithiang lim thlan an tlo thin hun a hnai to hle a Central Ukraine Israel sa khopui thiam phum na oma khovel mun ranga jin chuak pilgrims te hian Beslov khwa Arabi na chmana phum na mun uman khopui an tlo thin kumin po hian hetiang hun hian thleng le trap to a heng ho himna hi ngai poimo turin ngai poimo sak turin Zelensky chu Netanyahu hian angena Judan namatanga ron chor chuak Zelensky chuan Ukraine chuan heng pilgrims te hi anveng him don te soya ma se air raid sel tara chuan mi sing khat sang khat chau an om thei ti Zelensky chuan a soya Israel chuan he huna hian Israel khwal jin singa thleng an tel thei don ni in a chhut thung heti lai hian Zelensky advisor chuan Elon Musk hian Ukraine mi te bei Russia mi te aphal sakni in apu Mykola Podolyak ka thu sei hi lekhabu pakhatin Ukraine chu drone manga bei ani lain Elon Musk Starlink satellite signal poimo takti top ani thu anti chu anuwa ani Walter Isaacson aziak Elon Musk chanchin kim chang tak chu ninga ni khan ti chu ania hele khabua hian Ukraine drone ten Russia indolong bei antuma anpan nei lain Russia ina lua Crimea Peninsula tuipui kama inbiak po na Starlink satellite chu ti to pani dante hele khabua hian ziania chuta chuan connectivity Ukraine drone te chuan an hlota a Ukraine operation chu a hlo champha ani
Elon Musk hian Ukraine in Crimea a bei lai khan Russia President Vladimir Putin an nuclear ral thuam manga a chan let a hlo wangin Starlink engineer te chu communication off turin a ti nia soyani a ti in Isaacson a le khabua chuan zia ani khami truma Ukrainian beina awang khan Russian fleet lian tak mai kha pilta se mini Pearl Harbor ang mayani anga nasa takin Russia chedona nuclear hiala mang thei ti karinga ni ti in Elon Musk thu sei chu hele khabua hian zia ani a chu tiang thila telve chu ka du lo ti in Elon Musk chuan a soi Zelensky advisor podiliak hian Elon Musk chu he thila hian na takin a soi selani Elon Musk company SpaceX Starlink service hian at orbit niam taka leichung boruak niam taka satellite sangli chuang network chak takan naya Ukraine sipai te chuan an malak na rang an mang to a heng a satellite zinga thren khat hi indona hmuna inbiak po na poimo a hian Elon Musk chuan man tirani SpaceX hian mimal thilpek mangin le United States Foreign Aid Agency ne na contract ran siamin kumsang ni somni pania indona tran atang khan Ukraine mi tele an ram sipai te chu Starlink network an lo pe to ani Elon Musk si indo chu anu deuh khan Russia tran zong anga pu alo ni to a chung zinga chuan Ukraine ram lua thren khat chu Russia ku ta hlan mai turin rotna lo siam to ani European Commission chuan report ti chuak boka tunma a Twitter ti a hriat Elon Musk an alei nuwa Elon Musk company SpaceX ti mingpua an thlak tak Site X ti a thlak chuan Russia propaganda thedar ko nga mun poimo taka chang ni in European Commission chuan an lo pu to nimin lam khan Manipura boina a chuak le chiam maya security force ral thuam silai keng pol te inkara inkana tharra chuak hei hi media lian tam takin an puang Manipura Technopol district a security force le ral thuam keng te inkara in beina tharra oma he thu bot seilai hian silai rial la chol lova he thu bot seilai zirtop ni hian thi report ala omlo Manipura Technopol district a palei area atangin security force le ral thuam keng te inkara silai manga in beiton na thu official chuan a soya Sarkar official soidanin zirtop ni jingda rugvel khan silai me pu atana nia in beina chol dewa anhuwa apuak le thina he thu bot seilai thleng hian silai puak ala security force te chuan thilom dan an vil reng meitei lamin Bishnupura punkhom lian tham tak an huai hotlaya thil thlengania Bishnupur district a Paugak Chau ikhaya nor huai hot mi sang tam tak an pungkhoma torbung lam thlen tumin sipayan nor army barricade siam te chu thria an phut boka sipai barricade paltlang tum hian meitei mipui hian protest an nei ani buaina achuak na sa a he nor na le silai puak hian inzom na anei nge yan ring he punkhom na hmuna hian buaina achuaka Rapid Action Force RAF te Assam Rifles le Manipur Police tel na security force te chuan boruak hi thunun tumin mituitlak na hlo le gas dangte an kap chuak bok nor huai hot ma ni khata khan Manipur Valley district panga full curfew puana lo ni to a mase curfew hian omzia anei lem lo India Today puan dan ve thung Manipura tharum thona thleng thara oma kakchinga palei khuwa mi pakhata thi mi somruk an hliam September ni riat khan Technopol district le kakching inkar khuwa palei kho inkar periphery area chuan tharum thona tharra chuaka Assam Rifles ten nor huai hotten no darnan silayan met puaka tear gas selan kap chuak bok he wanghian mi pakhat in nunna achana chu baga mi somruk chuangan hliam ni in an soi zirtop ni sing lamdar sarile minute som panga vel khan Technopol district a palei khwa chu mi sualin an ron bei he thil thlen mani chi a hian Manipura Bishnupur district a Paugak Chau ikhaya nor huai hot ni in mi zatelan pungkhoma Paugak Chau ikhaya army barricade chu son chuak turin an pungkhom lamka atanga kilometer engemaw ta hla Bishnupur district noya torbunga meitei in ram to meitei khua ro san to thlen tumin heng protester te hian pungkhom ani
norhuai hotlai hian security force ten tear gas sel an kap na sa hle ni in an soya mipui pungkhom te thunun nan mok bom an kap chuak boka hewang hian journalist pakhat telin mi somriat velan hliam ni in India Today chu an soi Zingkar mataka chuan he protest a hian mipui an pungkhom trana he hmuna hian state le central force te chu security force tam tak nen an ron thoka tam tak an om sa boka he full curfew hian Valley district rang panga huam telin he full curfew hian Valley district panga a curfew nei ani bok thona chungin omzia anei em lovani ole thuthar bera chuan nimin lama in kana chungchanga social media lama thudik tok lo vordara omni in Manipur police te chuan an soya police ten clarification an siama chuan security force le silai keng pol in kana anga thu vordar chiam chu police lam chuan meitei volunteer le silai keng pol dangte in kana ni thu an soi he thil thenga hian kakching district a palei khua security force le silai keng misualte in kara silai me po ani thus Kukizo tribal fear fiak tele meitei khua a volunteer te in kara in bena ni in Manipur police te chuan an soya thudik tok lo vordarani ti in Manipur police te chuan an soya ole puan tur tam tak omma se kha zong khani le taphot sela video dot le in lo nga chang le vek don nia kar top chol man nom vek ule